لماذا تريد أن تتعلم اللغة العربية؟ لأن اللغة العربية لغة القرآن ما شاء الله. ولغة النبي؟ ولغة النبي صلى الله عليه Masya وسلم. Allah. Kalau hidung? Ampun. Ampun. Bagaimana cara mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Malam ini kami memperkenalkan pada seluruh para saudara yang budiman bahwa kami sedang berada di Daya Zudi Zainatul Ulum Diniyah Islamiyah di Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Merubu, Aceh Barat, yang digagas dan dirintis oleh pimpinannya yang bernama Walid Khairul. Dengan ini kami menyatakan struktur dan manajemen serta pendidikan akreditasi terkuat yang ada di pondok pesantren yang mulia ini. Ada yang tergagas dari bahasa Arab yang mereka itu luar biasa, dari mereka yang putri dan ada juga mereka yang putra. Kami ingin berbincang tentang sekilas kemajuan bahasa Arab dan kebanggaan mereka tentang memperoleh bahasa Arab dan mereka mampu mengucapkan dan mengutarakan dan berbahasa sehari-hari dengan bahasa Arab. Langsung kami tanyakan kepada mereka salah satu ataupun satu persatu. Coba disimak bagaimana bangga dan senangnya mereka bercakap-cakap dan konversasi dengan kami dengan memakai bahasa Arab. Assalamualaikum ya ukhti. Waalaikumsalam. Kaifa halukun? Bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Man ismuki? Audia Jiza. Aina jiti? Ana min Rantau Panjang. Aina Rantau Panjang? Ayun nahiyah? Merubo. Merubo. Nah, baik. Kam umurki? 15. Masya Allah. Aina tata'allamta bilughatil Arabiyyah? Huna. Man ismu ustazatiki? Ustazah Jasminur. Ustazah Jasminur. Aina asluha? Aslu qaryatiha? Kaduria. Kaduraya, Naganraya. Masya Allah. Turid an tata'allam bilughatil Arabiyyah? Hiwar al-mufradat. Al-mufradat. Al-kalimat, Wal mujahadatul aflan. Flanul ipin wa upin.
باللغة العربية ما شاء الله. هل تشعرين الفرح؟ أشعر الفرح. ما شاء الله. أيوة. من اسمك؟ فتيا خير النهار من أين جئت؟ من نجن ريا. نجن رايا. أين نجن رايا؟ قريب من ملابو. بعد قليل. بعد قليل. أيوة. ما هوايتك؟ روايتي تعلم اللغة العربية إن شاء الله. إن شاء الله. وتريد أن تحفظ القرآن؟ أريد تريد. لماذا تريد أن تتعلم اللغة العربية؟ لأن اللغة العربية هي لغة القرآن ما شاء الله. ولغة النبي؟ ولغة النبي صلى الله ما عليه شاء وسلم. الله. هل تريد أن تلتحق الدراسة إلى خارج البلاد؟ تريد؟ ما شاء الله. أين اسطنبول؟ تركي؟ مصر؟ خير مسير. مصر ما شاء الله. أي المعهد؟ الأزهر المعهد الأزهر خير مسير. ما شاء الله. أريد أن أسألكن جميعا أي فصل تسكن الآن؟ أي الفصل؟ لأي شيء؟ أي الفصل تسكن الآن؟ فصل اثنين وثلاث. نعم وثليث. ما شاء الله. أي الكتاب تقرأ؟ البجوري وإعانة الطالبين وإعانة الطالبين والغاية والتقريب. والغاية التقريب. الفقه، تصوف، توحيد. توحيد. ما شاء الله. أيوة. شكرا كثيرا على إجاباتكم وعلى إجابتكن. أريد أن أسأل اسمك. من اسمك؟ اسمي زهرة مدة. ما شاء الله. أين تسكن؟ في القرية؟ أسكن في جنب توحيد جوهان Palawan. Johan Palawan. Aywa. Madinah Melabu. Insyaallah. Man ismu abik? أبي Ismu abik? اسمه سورني أمران. Masyaallah. Man ismu Omik? أمي نورلواتي. Nur Leilawati. Masya Allah. Uridu an as'alaki limadha tata'allam lughat al-arabiyyah? لأن اللغة العربية سواء كذا القرآن. لغة القرآن ولغة النبي صلى الله عليه وسلم ولغة العالمية. ما شاء الله. هل تريد أن تلتحق الدراسة إلى خارج البلاد؟ أريد أن أين تريد؟ إلى مصر. مصر. لماذا لا تريد إلى اليمن؟ أريد إلى مصر. كذلك قطعا. تريد أن تلتحق الدراسة إلى مصر. ما شاء الله. لعل الله يقبل دعاءك ودعاءكن إن شاء الله. أيوة. شكرا جزيلا على حسن إجابتكن إلي عن تعلم اللغة العربية. يعني أريد أن أكلمكم لا تنسى أن تركز أن تتعلم اللغة العربية، أن تحفظ المفردات أكثر ما يمكن. اسمع. ما شاء الله. أكثر ما يمكن. وتركز ولا تبالين إلى الإخوان وإلى الجماعة وأنهم لم يريدوا أن يحفظوا اللغة العربية. مهم جدا اللغة العربية لأن
Lughatul Arabiyyah, lughatul Quran wa lughatul Nabi sallallahu alaihi wa wasallam. lughatul Alamiyah. alamiyah. Insyaallah. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Urid an as'alakunna an tahfadhu wa takallamu wajtahadu bil lughatil Arabiyyah. ijtahadu wa hafadhu wa takallamu Bil lughatil Arabiyyah. arabiyyah. Ya, Pak. Begitulah komentar dari mereka yang baru beberapa saat duduk di bangku sekolah yang ada di madrasah, yang ada di ma'had, pondok pesantren Dayah Zainatul Ulum Diniyah Islamiyah yang dirintis oleh Al-Mukarram Walid Khairul yang bertempat di Desa Ujung Tanjung, Kecamatan Merubu, Kabupaten Aceh Barat. Mereka baru sebentar belajar bahasa Arab, tetapi karena kebanggaan dan mereka ingin menggapai dan ingin menghafal dan ingin membicarakan dan ingin mentalaah kitab dengan menggunakan bahasa Arab, sehingga mereka fokus, sehingga mereka tidak memperdulikan dengan lingkungan dan tidak menghiraukan dengan kampung halaman, dan ingin mereka menimba ilmu dengan dasar bahasa Arab sehingga mereka bisa membaca kitab dan ingin melanjutkan pendidikan ke Mesir. Masya Allah. Ya, sekian dari kami. Hada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa dihafal kembali ya. Dihafal apa-apa yang dekat dengan kalian. Misalkan meja, apa meja bahasa Arab? Tabun. Kalau kitab, ya kitab. Kalau kertas, kirtasun. Kalau pena, kalamun. Kalau dinding, kalau jendela, nafizatun. Kalau lemari, hizanatun. Kalau jilbab, kalau pakaian, libasun. Kalau baju, saubun. Kalau celana, serwalun. Masya Allah. Kalau cadar, niqabun. Kalau gigi, kalau hidung, ampun. Bagaimana cara mengucapkan saya bangga dengan bahasa Arab? Nahnu farrahun bil lughatil arabiyyah. Ya, saya fokus dengan bahasa Arab. Arabiyyah. Masya Allah. Terima kasih.